ман ми тоифа мардум да ҳайрон ҳастимда каме ака дига удат ҳам кардагим. вале ҳамн бародарое ки мегӯянд ки ина мисол як темае ки бародар Салмон матраҳ кард, мо дар бораш суҳбат дорем, фикромонро албат гуфта истем, касеро маҷбур надорем ки ҳамин фикрҳоро қабул кунен ё ғайра. иҷа фақат баҳс сари ҳамин меравад ки дар як кишваре ки қадар мушкилотҳои гем бузургтар аз ин мисоле ки бародар овард, аз ӯ хабаре ки бародар овард бузургтар аз чизо аст. яъне мушкилӣ дар марз, мушкилӣ дар Бадахшон, мушкилӣ умуман дар ҷомеа, масъалаи боз ҳам иқтисоди кишвар хеле хароб аст, мардум бекор аст, мардум бенон аст. яъне чӣ маҷбур бештар он бояд ба назари ман бисёр як мавзӯи хуб аст. яъне бояд мо дар як саволе ҷавоб пайдо кунем ки чаро дар ин рӯзҳои мушкилӣ, дар ин рӯзҳои вазбин як қарорҳое бароварда мешавад, як қонунҳои пешкаш мекунанд ба мардум ки аслан на мантиқ доранд, намефаҳмем барои кӣ ва ё ташкил кардааст. яъне чӣ тавре ки гуфтем агар ки дар ҳақиқат фарҳангдӯстдор бошен, ҳамун киртаву ҷомаи тоҷикиро пӯшену ҳаматон ба парлумон ворид шавем ва ба мисли толибое ки имрӯз ҳама сангзанишон мекунанд, бибинем ки ҳамон як суннате ки доранд ё фарҳанги доранд изо накашида дар ҳама ҷо баромада, яъне муаррифӣ доранд ки мо аз ин чӣ даст намекашем. агар шумо чунин дар як чунин фазо бошед, мантиқ бошед, яъне ин пайғом ба ҳукуматдоро аст, пас худтон аз худ шурӯъ кунед. ҳар як нафаре ки мехоҳад як қонунро қабул кунад, як кореро анҷом диҳад, барои мара воқеан аломати савол аст бародар Вайс вақте ки меган хоб мардҳо бояд либоси миллӣ пӯшанд. воқеан барои ман аломати савол аст ки ба кадом либос, чӣ гуна ки гуфтем имрӯз дар ҷаласаҳо мебинем теъдоди зиёди хоҳарҳо, модарҳо ба кадом либоси хоб замонавӣ кардан, бигем ҳамун либосҳои пештарара. ман дар ин фикр ҳастам ки дар баъзан ҳофизҳо дидем ки кастуми атласшон пӯшондан, бурукҳои атлас кардам, нашавад ки фардо вазиромона бинем дар ҳамун ҳолат қарор дошта бошанд, баъд кастуми буруки атлас қати дар парлумон бинемшон. бале воқеан қин аст фаҳмидани мантиқ, вале боз ҳам агар ки аҳамият будем дар ҳамин ҳамаи давлатҳои собиқ шӯравӣ фикр кунем як чунин як ахмақӣ вуҷуд дорад. ҳар як давлатш агар аҳамият будем ҳукуматҳош қарорҳое ки мебуранд, қонунҳое ки мебуранд ҳеҷ рабте ба пешравии ҷомеа, мардум, иқтисод ва ғайра нуқтаҳои муҳим ва паҳлӯҳои муҳим ҳеҷ рабте надоранд, вале қабул карда мешаванд. ва ин фикр кунам дар ин мо тоқа нестем, яъне Тоҷикистон тоқа нест. дар масъалаи либос мисол бигем ки ҳар як сохтор, хоб бигем ки танзими низоми худша дорад. медонем ки мо ҳам дар ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 вақте ки омадем як теъдоде вориди саҳнаи сиёсӣ шудем дар майдони сиёсӣ, дар масъалаи либос байнимон ҳам суҳбат буд. яъне либосҳо бояд чӣ гуна бошад, назди эфир чӣ гуна либосҳо дошта бошем. мо рости масъалаи либоса озод гузоштем. мо инро тарафдорӣ накардем ки ҳар як нафаре ки дар ҳамроҳи мардум суҳбат мекунад бояд ҳатман дар студиё боша, ҳатман галстук дошта боша, куртаву кастуму дигар. не, мо аз ин ҳар касе агар мехоҳед чунин бош, аммо як чизи маҷбурӣ нест. ин чизи маҷбурӣ нест. муҳим ҳамин ки чӣ гуна гуфтем либосе ки дар тан доранд аз ҳамун ахлоқи инсонӣ берун набошад. дигар дар масъалаи либос дар мо озоданд дар ҳаракати мо нафарҳо. خب اینجا برادرای دیگر داخل شدن که شاید گفتنی داشته باشن. بله برادر بفرما. فاروق کدام حرفی داری؟ السلام علیکم به همه. برادرای مبارز و به تماشابینان. کمی با فکرم این موضوع بیرون میبرم. اوهید با همین کامنتاریو گپی زیادی گپ نزنه، غیبت نکنه. مردم اینجا خیلی شما همی خپه میگه وروخ فروختن شما در اینجا گپ زایسه وروخ فروختن وروخ هم میفروشن پامیره فروختن پامیره کشتن عزت ابونا بود کدام آدمی بیکاره وقت صرف نکنه نه رمان داخلی موضوع هم طرفون اون نفر بیکاره کمی پیگیری کنیم نباشم صحبت میکنیم تیز صحبت دیگه. خب مبارز بفرما برادر مبارز.
Mikrofon to nagirám. Mikrofon to گیرم که برادر. شد گیران شد بفرما. سلام علیکم به همه برادرای مبارز. اکاجان برنامه بسیار جالب اکاجان درباره مقصد لباس درباره همین چیزا اکاجان ما اگر چی خدمت اکا پوشیم لباسایی که ملی چیزی هست پوشیم در وطن بگردیم شدی جریمه میکنن کالو جمعه هم خیلی قانون قبول کردگی حکومت اکا و هم خیلی چیزا در داخل مرکز بقفند اکا جریمه میکنن با چیزای ملی مثال مدارو مثال سطر یا کنمالی کلان کنم برعکس ایدم اکا جون چیزای مثال مو فرهنگی چیزای که موهای ما و مثال با بیای ما میکردن بپوشی برعکس جریمه میکنن برادر سلمان شما میتونید پیدا کنید بعضا باید یک زمانی من در یادم هست 3-4 سال پیش بود اگر خطا نکنم همین گونه مود نشان دادن برای مردم که بعضا جوانها را لباس های چکن جوانها را یعنی جوان پسرها جوان مردا را لباس های چکن اطلس همین گونه پوشاندن یعنی که در نمایش گذاشتن همین را میتونید پیدا کنید یک بار نشان میتین به مردم یعنی چگونه میتونه که یک مرد نه ممو دیزاینر کوچکالی برادر سلمان بزن نمیروی کاروش اونا را خود بسیار میدونیم برادر خب ما شو بیزنس کم کم اینترسان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر و علیکم السلام و علیکم السلام خوب صحت سلامت باشین در مسئله سر و لباس فرهنگ دیگر چیزا صحبت رفت اصلا در همه سابق کشورهای شوروی اگر نظر کنیم هر کشوری که دعوای لباس ملی میکنه فقط یک پهلوی زن پهلوی مردانه یعنی لباس مردانش نیست فقط ما فرهنگ ما لباس خوب فرهنگیمون لباسای خوب ملیمون فلان دیگر میگن اما فقط لباس زنی است لباسای مردانه نیست و در عموم اگر نظر کنیم هر کشوری که دعوای همین لباس ملی و چی میکنه پیش رفتگی نیست یعنی لباسای زمانوی همون ملی به طرز زمانوی یعنی چی میگن مدلای نوی زمانوی تشکیل کردگی نیستن پیدا کردگی نیستن ارگانیزوات کردگی نیستن کدام کشوری که کم در همین مسئله صحبت میکنه برعکس همین چیزاشون زیادتر حفظ میکنن زیادتر حمایه میکنن همین چیزاشون و زیادتر پیش رفتگی است اگر نظر کنیم چی افغانستان باشه چی هندوستان باشه چی پاکستان باشه چی نمیدونم دیگر کشور اصلا در همین مسئله فقط در همون فیلم و در دیگر چیزاشون اگر که نشان بتین همون چیزا رو نشان میتین دعوا با مانند یک کشورهای ما نمیکنن ای سر صدو فرهنگی مو فلان مو کلتورای خودمون فلان لباسای ملی خودمون اما پیشروی کردگی نیستن در همین چیز همو ادرس همو چیزایی بود همو چکنایی بود همو قدیمیایی که بدن همونا هستن بله ها بعضا میانش کوتاه کرده است پوچه‌اش کالتا کرده است گویا که زمانویشه اما پیشروی نکرده است لباسای سنی مثال افغانستان که هست از همو اول لباسای سنی که میپوشیدن با مثل مردم خودمون هم که همون شلوارای کشاد میپوشیدن و پیراهنای درازی که میپوشیدن اونا را امروز افغانستانی که جنگ زده پچاق نمیدونم 40 سال 45 سال شد جنگ میروه اما مدرنوش برآوردگی با مرور زمان برآوردگی هر نمودش هست هر نمودش پیدا میکنه و جوان افغان امروز چه افغان چه پاکستانی چه دیگر مقصد شرم نمیداره از لباس پوشیدن امروز لباسی اگر ملی ما را چخیلی که برادر کدام میگفت ما بپوشیم ببریم جریممون میکنن اگر لباسی همون سنی که مردم ما از قدیم میپوشیدن میومدن اگر مردای ما بپوشن ببروین شاید کدام یا تروریست بخونه یا که نمیدونم چیزی دیگر بخونه این بعد بین ای چیزای مدرن اینایی کردگیشون دعوای لباس ملی وزیر فرهنگ هم تری بپوشونه بله فرهنگ ما فرهنگ قدیمه داریم ما
намедонам фарҳанг дорем мо ана чӣ дӯст дорем, аммо пешравӣ дар ин чиз нест. ва чӣ хеле бародар Салмон гуфт, аз сабабе ки амо ричаго, ҳамаи ричаго ҳам дар даст як нафар ё ки як авлод ки ҳаст, баъд дига агар вазири бесаводам боша, басаводам боша, чизе гуфта наметона, чӣ сухане карда наметона, баъд маҷбура як савсата бига ё ки як ахмақӣ, як суҳбати ахмақӣ бикна бо монанди ин пешниҳоди кардагишон ки либоси мардонае бояд ана чӣ тавре бояд ки пешниҳод кунад. Накин Рустамда мезеба. хулас бибинем агар ҳар кишвариш хеле гуфтем даъвои ҳамон чиза мекунад, пешрафт кардагӣ даъво намекунад, қад сарсадои зиёд кардагӣ нест, фақат ба ҳамон равиши коршон пеш бурдагиян, аммо соҳаи пешбурди боло бурдани сатҳи зиндагии мардума боло бурдестиян дар баробари ӯ фарҳанг албатта мерава, чӣ фарҳангаш, чӣ либосои миллиш, чӣ дигар саноат, намедонам дигар чизош. Аммо ин чизи мо кишвари мо ки аз ягон соҳа дар ягон соҳа пешрафт надорад, дар ҳама соҳа пасрафт сол ба сол баръакс поён рафтан мегирад, аммо даъвои фарҳанг, кадом фарҳанг, кадом намедонам либоси миллӣ, кадом дар Аврупо мисол овардан, хоб бачаҳо гуфтан, ман ба монанди бародар Аҳмад гуфтагӣ дидаги ҳастам ки бачаҳо инам пеши хонам остановка аст, мактаб бачаҳо саҳар мебироянд, бовар ки баъзеш замистонай намедонам данаму пижамаша ё ки я шорти ки шабхоравакшай ай болои аму я палтои дигара пӯшидагиай рюкзак рафтеста. Шоҳиди зинда ма худам ҳастам ва як бародари дигаам, хоб номаш гуфтанам муҳим нест, хоб дар суди як ҳамватан иштирок кардем, дар як минтақаи Олмон дар як суд иштирок кардем. Адвокатш омад, хоб моҳои гармӣ буд, вақтои фасли гармӣ буд, адвокатш вакилш омад, шортикои тозону не аз зону боло ба мисли таҳпӯшои ҳастанд, он ҳамун хел шорти қатӣ омад, ҳамун халати адвокатиеш ки аз гирифт баст, фақат инами ду банди ҳамҷаша гиреҳ карду, дуромад дохили вориди суд, вориди ҳамун додгоҳ шид, додгоҳа гузаронд, хес бо биромад ҳамун тишакаши да портфелиш монду, хес бурафт. ин хел чизо ҳам ҳастанд, яъне дар дохили додгоҳ касе ба ӯ даъво карда наметавонад ки ту чӣ ба хел либос пӯшида омадагӣ. бале мактаббачиҳоро бошанд, мактаббачиҳо масалан дар як кишваре ки даъвои 97-95% мусулмонӣ дорад, мардуми Тоҷикистон 97 ё 95 ё бигзор 90% даъвои мусулмонӣ доранд. фарзандои мо, фарзандои ҳамон мусулмоно барои мактаб рафтан ҳақ надоранд ки як румолча да сар кунанд. оли фақат мактаббачаҳо, оли донишгоҳҳо ва дигар чизо не ҳақ надоранд. Агар бираванд якум бор шояд ҷарима бишава падару модараш, дуввум бор ба ҷавобгарии дигар хел бо кашида бошад. дар замони шӯравӣ вақте мактаб мехондем, дар ҳамун синф мо ёд дорам ҳар касе ки мехост дар сараш тоқӣ мемонд, духтаро мехостан рӯмол мебастанд. هیچ چی نبود حاضرش نمیدونیم چی اون برادر سهراب همینجا یک آیه برگم همین صورت نشون بدیم. یک چیز است که همین دو صورت اینا جمع نشون میدیم. این دختر است، فکر نکنی بچه است، ولی اینا دختر نیستن. اینا رو بو فکر نکنی که دخترن، مثل اینا بچه‌ن اردش. یعنی من هم سوال داشتم که یک سوال همینجا با همین همه کسایی که مینویسن که شما در همینجا چیزی برای گفتن نداری دیگه، همین یک سوال همه خودت یک بار بس با خودت احساس کن که آیا همین لباس در آینده در تنت میپوشی یا که نمیپوشی. من یه سوال به برادر کی دارم، احمد دارم، او بومش نقطه هستم او کیره همینا را به چی مقصد میبرورن؟ ما شاید از این چیزا فهمشمون نرسد، دور باشه. برای چی میبرورن این چیزا را؟ این چیزا اکسپرت نمینه برات، این چیزا با مقصد تشکر. این چیزا با مقصدی یک چند سال پیش یک چیزی وایرال رفت، ایمینا با همین مایسترید نیاز برآمد، همین اطلس، همین ازبک تاجیک چی داره اطلس دیگه هیچی نداره آخی ملت.
ҳичи ягон чизи ё на ягон итальянски дом мода ин атлас ин амира дар духтаро нишон додан безор шудан бо гирифтан бачагиш кардан барои намон паказ мод ҳар сол дар ҳар хел давлатҳо Франсия Украина ва ҳар хел давлатҳо барои духтарон маълум ман ҳатто дар баъзан ҳофизои тоҷикистон дидам ки пӯшидан ҳамин гуна костюмои атласи кимчизо доштан сабаби мардҳоро пӯшонданаш чи аст яъне чӣ мехоҳад ку вақте занҳоро мепӯшонан муд мекунанд маълум яъне ки таблиғ меравад ки занҳо пӯше намешаванд мардҳо барои чӣ чиза мепӯшонанд мардҳоро охир мегӯм ки куртаву эзор пӯшондистиян яъне ин дизайнерҳо фақат ёрдам кардистиян у мардакҳои хуба ки мардои тоҷикистона куртаву эзор бупӯшонанд ин куртаву эзор ягон чизи мардӣ нест охир